quý tú nó có kia xài chú số tí chế hổ là to xài nó thì ta sẽ nhường thì trả rồi lúc tay là gì cũng không I know, I'm putting it in my plate. Yeah. Look at this one. giờ nó là ra điện là thì cái chị dùng là chăm lắm người ta nó chỉ tặng là nó chỉ cũng nọ hết tiếc thì chăm lắm thì nó là nó chỉ cũng chứ nó thì ta nó mới cho qua đã chăm lắm người ta nó chỉ tặng là nó chỉ cũng nó chỉ hết tiếc cái xong qua đu là ta để đi trong ý anymore but when you do like that, they keep eating. If you're not finished, you just throw the corn back to daddy's plate. I don't think Daddy okay. You have the water. Oh. I think it's too hot for him. He's all red now. Actually, now that coffee is good, ta. No, it's so bad. Đó là chỉ tạm nó cho lông tí rồi nó tí cái là nó tí cũng nọ tiếc. Thế là tôi mà nó tí cắn nó này rồi. Yeah. No. You got your seafood now? Looks good. Tại này tại seafood là tại nó ha, năng cổ đô la nó còn nó ha. So cool. Có cá mà. Cá đâu? That's good. Yeah. It's like sweet and it's not really spicy. It's like sweet and then with some salt in it a little bit and it's good. Yeah. Okay, cả chín nào rồi cho. Oh, để mua món tuần đâu vậy à? Oh, good.
gì có? I'm trying to get it out. No, puree. Puree. We'll try these. I haven't tried these. Yeah, see now everybody want my food. Just why? Am I not? Take whatever that is. Take it out. Hold it, peel it up. I'm seeing what it tastes like. How nasty. I get all the sauce. So much sauce is that? What? You don't like it? No, I don't like these. You taste these. These are really bad. No, this is really good. Okay, the flavor is good, but these are bad. I don't like these with everything on. Okay. I don't like them. All I right. know they said seafood boil, but they never said, where's my freaking crab at? Like, the crab's the main dish. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye.